mbifurije uwa mbere mwiza cyane amakuru yacu y'akatari mu kinyamakuru Sport y'iki Catalunya kitubwira kuri match ya Barcelona yanganyijemo n'ikipe ya Sevilla igitego kimwe kuri kimwe. Rodonga afungura amazamu ariko Coutinho aza kukishyura. Rero iki kinyamakuru kinatubwira ko Trincao yitwaye neza cyane kuri iyi match yo kuri uyu mugoroba. Anako kandi Mundo Deportivo igaruka itubwira ati yari penalty, akaba rero Mesaga ha yakandagiwe na Diego Carlos ariko umusifuzi Gil Manzano n'abahagarariye VAR ntago bigeze back checking mu by'ukuri. Yagombye rero ko Barcelona yabonye penalty ariko byagenze nabi cyane. Anako kandi umusore Sergio Dest yakoze performance nziza cyane kuri uyu mugoroba. Barcelona ikina na Sevilla. Mundo Deportivo ikatubwira ko uyu munsi Garcia ndetse na Depay bagomba gusinya ikipe FC Barcelona. Mundo Deportivo kandi ikabigaruka ku ikipe y'abategarugori ya Barcelona yatsinze ikipe ya Madrid ibitego 4-0 ari Clasico ya mbere. Anako rero Barcelona yahise urutonde rwa champion y'abategarugori mu gihugu cya Espagne. AC ikavuga ati abayobozi Madrid rero yatsindaga Levante ibitego 2-0, Vinicius ndetse na Karim Benzema akareba watsinze ibyo bitego. Ikimakuru kandi kitubwira yuko Zidane ikipe muri season 2020-2021 yasifata umwanya wa mbere ku rutonde rwa championnat. Marca ikabitubwira ati basufuye atariko baje gutsinda match yabagoye ariko bayitsinze, akaba rero batsinze ibitego 2-0 ikipe ya Madrid. Anako kandi ikimakuru kigaruka kandi ku ikipe ya Sevilla yanganyagana na Barcelona igitego kimwe kuri Camp Nou. Twekeje mu gihugu cy'Ubwongereza ibinyamakuru nta kindi bigarukaho ni Man United yatsinzwe na Tottenham ibitego 6-1, ni Aston Villa yanyagiye Liverpool ibitego 7-2. Akaba rero ikimakuru Demere kitubwira ati wari umunsi w'ubusazi utaraho mu mateka ya Premier League. Daily Star ikaba kandi itubwira ati umunsi w'agatangaza Demira yo byayo biravuga ati 6 byose 7 ati United bayibomoye mu buryo bukomeye cyane, ati Liverpool bayikoze isoni, ati wari umunsi w'ubusazi mu mateka ya Premier League. Daily Express ikavuga ati shock kabisa. Luke Shaw byamuyobera avuga ati biteye isoni. Ole Watkins akaba uyu musore avuga ati ni shock ikomeye cyane, ati giye byantunguye nta nubwo nari ko natsinda Liverpool igitego ariko nabonyemo 3, ati ibi bintu ni shock hatare. The Sun ati 6. Shaw avuga ati twavuye muri game kabisa tukibona ikarita y'umutuku twase tubivamo ku bitego 7. Klopp yavuze ati abahungu banje batakaje prime mukino babivuyemo hakiri kare kabisa. Liverpool hari hashize imyaka 60 itaratsindwa ibitego 7 muri champion. The Times ati Man United na Liverpool bazigubanuye rwose, ati wari umunsi wa football w'ubusazi. The Guardian ikavuga ati United na Liverpool ati bazigubanuye bazikoze isoni. Daily Telegraph ati umunsi mubi muri kariyeri yanjye kuva nakitwa njyewe mu mupira w'amaguru rwose nibwo bwa mbere ngize umunsi mubi muri kariyeri yanjye. Akaba ari umutoza Organ Solskjaer ikipe ya Man United wabivugaga. Man City kuri konti ya Twitter ishyiraho rwose ikora Spurs ivuga turakagabo cyane ibintu ukoze ni sawa cyane. Maccabi Haifa ikavuga turaho United we ati rwose iki cyari icyumweru kibi cyane cyo guhura n'ikipe ya Tottenham Hotspur tuhuye nayo rwose mu cyumweru kibi. The Sun ikaba rero igaruka ku mutoza Gareth Southgate. Mu by'ukuri Gareth Southgate yaragowe, afite ubuhungu bw'Ubwongereza ahangaha noneho n'ubucucu gusa reka mvuge gutyo. Tammy Abraham yafetaga anniversaire y'imyaka 23 muri weekend, akaba yarahamagaye Sancho na Ben Chilwell bigira muri Paris n'abantu 20 kandi bahamagaye mu ikipe y'igihugu y'Abongereza. Bafite match ku munsi wa 4 hari ibibazo bya Covid. Paris mu nzu rwose bikoreye ibyo bishakira hari anniversaire ejo wundi muzi bya Foden ndetse na Mason Greenwood byabaye. Gareth Southgate yataye umutwe mu by'ukuri, bamutesheje umutwe uru rubyiruko rw'Abongereza ruri gukina mu ikipe y'igihugu kabisa. Bigaragara ko rero sinzi kiri bukurikiraho mu by'ukuri ahangaha urabona ko bikomeye cyane. Twekeje mu gihugu cy'Ubutaliyani, La Gazzetta dello Sport ikavuga ati Mirase na Atalanta mu by'ukuri ziri hejuru cyane rero zikaba rero zitwaye neza cyane. Mirase yatsinze ibitego 3 ku busa ikipe ya Spezia, Rafael yatsinze ibitego 2 ndetse na Theo Hernandez, mu gihe Atalanta yatsinze ibitego 5-2 ikipe ya Cagliari. Ari nako kandi ikimakuru kitubwira ati hano hari umusaraba ukomeye cyane. Napoli ikaba rero yaragize ikibazo cy'ubuzima kabisa, abasore bayo banduye Covid abandi bari muri karantine. Hanyuma akaba rero barasabwe n'ubuyobozi bwa Napoli bw'abashinzwe abaganga yuko batajya gukina match ya Juve rero baraye badakinye match postponed. Juve kuri kote yabo bakaba bashaka ko Napoli bayitera forfait ibitego 3-0, ariko uyu munsi abayobozi rero bashinzwe ubuzima ndetse n'abashinzwe umupira w'amaguru w'Abataliyani baraza guhura rero, ariko bose barahurira ku kintu kimwe, ubuzima nicyo cyambere, umupira ugakurikiraho nyuma. Bigaragara ko kuza gutera Napoli
forufe byateza akavuyo gakomeye cyane. La Gazzetta dello Sport kandi kagaruka rero kuri transfer ya Chiesa ugomba kujya mu kipe ya Juventus. Federico Chiesa rero miliyoni 50 na bonus ya miliyoni 10, miliyoni 60 rero Juve ikazazishyura mu gihe cy'imyaka 2. Juve ariko igomba kubanza kurekura abasore ahangaha kugira ngo ibashe kubona amafaranga, harimo kurekura Rugani wamaze kujya mu ikipe ya Rennes, De Shigri agomba kujya muri Lyon, hanyuma Douglas Costa agomba kujya mu ikipe ya Bayern Munich. L'équipe nayo ikagarutse rero kuri Derby des Olympiens, akaba rero ikipe Olympique Marseille na Olympique Lyon banganyije igitego kimwe kuri kimwe. Dimitri Payet ndetse na Osema Wara akaba batsinze ibyo bitego ku mpande zombi, ariko rwose forume zikomeje kubura kuri aya makipe yose. Rero Olympique Marseille iguma ku mwanya wa 10 ari nako Olympique Lyon iri ku mwanya wa 14. Les amis, ibi byiza cyane rero turongera tugaruke mu kanya tugaruka ku matransfer ari kugenda azamuka ni menshi cyane.